Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, und alle verehrten Gäste. نهاركم السعيدة أهلا وسهلا بحضوركم أيها الحاضرون المحترمون. Good afternoon, ladies and gentlemen. Allow us to welcome all of you to the first event today. Selamat siang, selamat datang Bapak Ibu hadirin semuanya. Terimalah salam hormat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana wa faddalana ala sairi makhluqatih arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih law karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Wali Kota Palembang, yang terhormat Kepala Pegadaian Sumatera Selatan Bapak Eka Febriansa, yang terhormat Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Mujib Kulyubi MH, yang terhormat Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Sosial dan Kemasyarakatan Bapak Herli Kurniawan SOS MAV, yang terhormat Asisten 1 Gubernur Sumatera Selatan Bapak Ahmad Najib, yang terhormat Ketua PW NU Sumatera Selatan Bapak Kiai Haji Amiruddin Nahrawi, yang terhormat Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan, yang terhormat Ketua terpilih Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Palembang Dr. Hajat Iza Zen Sufri MPD, yang terhormat pengurus pimpinan anak cabang dan pimpinan meranting Muslimat Nahdlatul Ulama se-Kota Palembang yang sempat hadir pada siang hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, lo endang berkait. Aku digagakan Abbas des Mächtigen. Bahasa Jerman itu. Nggak ngerti. Seine Segens können wir uns in dieser Versammlung im Rahmen des Einführung des Reiches des Muslimischen Niederlassung Nahdlatul Ulama Palembang versammeln und gleichzeitig an der Geburtstag des Propheten Muhammad erinnern, der in dem 29. Rabiul Awal 1442 zusammenfällt. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat izin dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di majelis ini dalam rangka pelantikan pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Palembang dan sekaligus memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah. We would like to express the salawat and salam to the great Prophet Muhammad, peace be upon him, along with his family, his companions, and his followers until the end of time. Because due to his persistence and struggle, he has brought us from the dark times to these beautiful moments. May we always get his blessing until the day of judgment. Salawat beserta salam tidak pernah lupa dan jemu kita sampaikan kepada junjungan kita, penghulu kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Karena berkat kegigihan dan perjuangan beliaulah telah membawa kita umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat hingga nanti di yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara kita pada siang hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya, Yalal Waton dan Mars Muslimat Nahdlatul Ulama. 4. Pelantikan dan sekaligus penyerahan SK Muslimat NU Pimpinan Cabang Palembang oleh pengurus wilayah Sumatera Selatan. 6. Sambutan. 7. Tausiah dan dilanjutkan dengan doa penutup. 8. Penutup. 9. Pengumuman pemenang lomba.
Meine Damen und Herren, das nächste Programm ist die Rezitation des Heiligen Korans. Entschuldigung. طيب البرنامج الأول الافتتاح. هيا نفتح برامجنا اليوم بقراءة أم الكتاب إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Meine Damen und Herren, das nächste Programm ist die Rezitation des Heiligen Korans, die von unserer Chor gelesen wird. Sehr geehrte Frau Leli Hasanah SUD, willkommen. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Qari'ah kita kepada yang terhormat Saudari Leli Hasanah SUD dipersilakan.